whapapa atu e. Pea whatulou ki he fuka ko tau monoto. Ko whakawhare pui pui e he fufua. I he uhohonga e whonga mamahi, au whanua he monumonuka. Ko takalota, pea o pea e ngarungaro wa hamoe. Ko e honi ko e ahafo kia hapunaki, hatu whungarea. He koe kai hano vete o loto o tawa maa, ka koharea pea o uo, pea whakaufu. Tau whatahataha mai e koe kai na tonga. Whahai tau whapapa. Whaosi kia mua tau hau. Siausi te pōnima. Ne whai e tau wiki. Me tau lau kau ki whanua muri koini. Pea tāla i o tātou maa. Ko tui koe taki pō, ta tau pēni tau whahoko e whanuana. Hange pēku whahoko o tau whanua eiki i tonga eiki. Pō uri a tonga, ta tau pēmu ki tau tōru. Whaha ke tau ngā, pe tau loto ke tau kau whakataha. Pea mua tau kai ngai tonga, e whakahai tau whakapa, e o tau eiki, o tau tui o wheina, ko siausi Tupou nima. And with the blessings of my ancestors, your ancestors and all the people, I acknowledge King George and his family. And tonight, it's special for you to be amongst you people. To see you all come together. It reminds me of my people. And losing a special one.
in losing a special person. I know the feeling. And on behalf of every Aboriginal people, every Aboriginal person, man, woman and child, I speak for, that lives on the Dharawal lands, the traditional lands of these people. Tulo watu ki he laa ko tō whā o tutonga. Aia kone he waha I he tafa o se taulaki anga o pulotu ni mahama. Kai whaka watu mua ha whakatapu ke la a hopo o e whonua. Kia siao siono. Te pehe ki tonga mohano pulonga. Watu ha whakaapa ki a hou eiki. Pehe ki haataki whonua, tau ki whonua. Ha amata pure, ha taki lotu. Kai a tonga kotoa o kuloa nuku he whonua kontine niti ko ia ko Australia. Pea ko atu ofa ke tapa kotoa e whonua lahini. O ka mau o ikai ke nau heni he poni. O atu pea mo e tala monu kia ki nau tolu o ku nau he waha noa ke whakaako ki tau ofa ki tonga. Kai tuku mua ke o atu ha tari me he motu atu a koen kia ki motolo koe pōni. Koe pōni o ku whakanonga ki he tonga. He koe pōni o ku iai honorea koe kua tai tuatatau. Koe uhinga rea koe ni he ta whakataha mai he pōni. Koe mea kune whakatatau ki taua ko tatua. He oku tatua ki he hau e whanua. Pea oku whakanonga ki he tonga. He koe ahoeni o e ongo I loto. Aho e loto kua kafo. Aho e loto kāwea. Pea kui kai lava e hataha ia whakatutu unga e mea koe ia. Pea ku uhinga ki ai e taurea koe kua taitua tatau koe pōni. Koe uhinga ia ko whakarea tu ai koe pōeni o whakanonga ki a ki taua. He ku tuku loto o ta mamahi pea mo e ta ofa ki he whonua mohono hau pea mo e whare o haa mohe o fo. Ka tāo mai, ke whakahā, ia wheitu upe o tanofo ai, ko ta piki ngā kihe whanua, ko e kawhai taha. And allow me to give a warm welcome. To Uncle Evan Wellington, and the Tarawal people, in whose land we are gathering here in tonight. Anulak, Honorable Anulak General, Lord Mayor of Campbelltown, Honorable Brian Toyle, Councillor, Fred Hawke, and the federal member, Honorable Laurie Ferguson.
We receive you and we appreciate. It is a pleasure to have you all here tonight, to be with us in a day of mourning, but it also, when it comes tomorrow, it will have a beautiful dawn in Tonga. The ongoing chain and link in the hierarchy of the power that we have in our monarchy is unending and unbroken since time immemorial. And we are proud to be anywhere in the world, to hold our identity in our heart and say that we are Tongan. O atu mohena whamalo ki he pataloni, ki sione paia, Palestini o komiti ai wahenga Campbelltown, fetu aho pe mohono komiti ngā ue pe kia ki mō tolu ai wahenga koe ni i whakafotunga poto mo e whakafonga poto o mō whakahoko i he pōni. Ke tau whakataha mai ai ki heni, ke tau piki, pe tau haikawha ki tau tolu ki he taki pō ai whonua, neongo o ku maire ta hawhe tupu, mea te koe pe moau. Ko iai o atu e tari whiawhia, kia ki mō tolu kotoa, ai tonga, kui he maru e wharenu. Pea ki mua te uwhaka osi, o kui ai whehui, o ku pehe he wikeni, koe haha mea te taurea aki. I Australiani o te keikerea aki hataha o aki tonga. Ka te oatu pē ai ki o ngongo koe ni, i he whakatala noa, pea mo e konsela whakalangi o Tonga, i hono whakapānge, he Palestini, pea kui ai hawhainga maari e ki he konsela kei hen. Whakatala noa mo ia, mahino ai, tana e whiri e se ausi nima Australiani, ke ha ere mai ai, i hono hala ki Tonga. O si whae ngā au e lahi ki ai, pe au pehe e au, koe whetongi wakapunape. Toki mahino me whakamatala. Koe haere mei Hong Kongo, e tō utai Australiani i he weekend. Pea e wike e ono e awhio ai tu i Australiani. A bau nai kite, ha whakakouna o e kaha, pe koe hala wholaua, e he la āku o ngā whanua. Te upe he pe nā ne whiri Australiani. Ka e whiri he o tua i a Hong Kong. Koe wike ono ke awhio ai Australiani. Koe wike ono ia na e lau i halatu ki Tonga. Pea neongo o ku tau tengi hia. Australia. He hange ko tue noa ku tau tō i he tufakakala. Ka tau ke whamaro ke o ku tuumawhai la e whanua i he aho o e mamahi da moongo i loto i he Tonga kotoa. Ko ia e pōpoaki pa mo kari whiawhia ki mō tolu he whiawhini. Tu au whātu mea te au pa pehe ke komiti
whaiwhatongia mamotoro. Ma. I guess tonight I join with you. It's great sadness in the mourning the loss of your King, George Tupou V. I would like to thank the President of the MacArthur Pacific Community, Celestia Tupou, for the invitation to attend this evening's special memorial service in the King's honour. On behalf of my council colleagues at Campbelltown and also the staff at Campbelltown Council and the community at large, I'd like to offer our deepest condolences to the Tongan community at this difficult time. I know there are a number of members of the Tongan community who aren't from Campbelltown, and I thank you very much for coming tonight and making the journey to be with us. It is, of course, with great honour that I join you in repaying respect to your King, a man who was held in the highest regard and who played an instrumental role in the Pacific nations' evolving democracy. The Pacific community has long played a great role in Campbelltown and continues to make very valued contributions in every aspect of Campbelltown life, whether it be in arts, culture, music, and of course sport. We're very proud of the strong relationship that with members of our community, and we understand that the King's death, of course, is a significant moment in your history of your nation. But if there's one thing we can remember tonight about the King, is his legacy for democratic change for a small nation facing uncertainty in a rapidly changing world. On behalf of the broader Campbelltown community, I'd like to offer our greatest sympathy to the Tongan community, both here and at home. May the King rest in peace. Thank you very much. From the book of Revelation, and I heard a voice from heaven saying, "Write this, blessed are the dead who from now on die in the Lord. Yes, says the Spirit, they will rest from their labors, for their deeds followed them." For the traditional land and custodian of the Southern Cross, the traditional leader, Uncle Lyman Warrington, Honourable Mayor for the City of Campbelltown, Honourable John Young, Honourable Brian Toyle, MP for the City of Campbelltown, distinguished guests, church leaders, community leaders, ladies and gentlemen. It is my blessing and honor to be here, to be part of this gathering. We gathered together to pay our last tribute for our beloved King, who passed away from this life to next life. We are here to witness the champion. I call George V a champion. Our first champion is King George I, who united Tonga after the Civil War in 1845, and he united Tonga in 1852, and we became a nation, strong economically. And King George V, another champion who bring democracy into our nation, bring peace to all of us, especially the crisis happened in 2006. We proud of our nation. We proud of our king, a king who loved his people. And today, we are getting together as Tongan. In our identity as a Tongan, we stand in solidarity, stand firm, holding hand. And we are here to pay our last tribute. Folfola na tau whanongo ki ai, pia me tohi ko ia, whakaha,
O kune o mai ma ki tau tolu. Ha whainga huelo. Ke tau kakapa tuai ki he ope. Tau kakapa tuai ki he vuni walu. O kune awhio i he tulu mafua. Pea koe palo mesia na whai he visone a sione. To'o, pea ke tohi. To'o, pea ke tohi. Aki nau tolu ko toa pe o malolo i he eiki. For those who fallen asleep in our Lord Jesus Christ. Nau tolu nau malolo i he eiki. Koe kotoa e nau ngawe. E foki kotoa pe ke tiki nau tolu. Ia whamana tuai ke tiki tau tolu. Kau ngā whanonga i taini. Koe ngā uerere i kotoa pe, u tau whai he mamani koe ni, o ku tohi ia, i he tohi o e mohui. Koe ngā uerere i kotoa pe, e whakamau ki tau tolu, o whakatatau ki ngā ue nā tau whai he mamani koe ni. Koe whakamanatu ia, u whai mai mā ki tau tolu ke aha koe ni. Whakamanatu pōsperi a sione, vai hong fulu mā whā, o wana a puputu pe ho haa, ho mouloto. Ka mautui ki e te au. Pea mautui ki e te ia nani whikau i mai au. He kou palo mea sea tika te ki mautolu, koe ku aluen ki apio i ku tamai. Pa i apio i ku tamai o ku lahi e ngahi nofo anga. Pa kou palo mea sea tika te ki mautolu te uha, pa te u te awea ki mautolu, ke mau nofo whakataha mo au. Whiu iang he apostolo, e ki whakaha mai mua ka tiki mautolu, ai wheitu o. E tani, sisu, kua upe koe hala, mo oni pia moe mo ui. Hei kai hataha e fōu ki he tamai, ta e fōu mai i e te au. Koe hau o tonga, koe tu i kau kaua. Ka pau o kou, whia mao ke ai whakalangu langi mo oni. Ke sausi po nima, koe hau kau kaua, koe toa. Nā ni whai whatongia, ki lelei taha o ene, tene ala lava, tō tau pe whanonga anga, hene ofa i hono kakai. Pau tau hene, ke tau kau ngā whakamooni. Waha mai, siana hua kau ka tiki tau tolu, ne kaua a sereria ni he ni whiri. Au whamana tu atu. Sio he te pā, ne kaua longa. Whi loa ki mai tui tapo, he ni whiri. He ni whanonga, i ono hala i itaniti. E ni ongo kuhala, tu i kau kaua, tu i ofa. O ni whai ai liu, ke mo ui ai tonga katoa pe. E neo e tau au he he whanua murini, kau whai pia e manatu ki he tupu anga. Tau manatu ki tuunga whare. Pia wopia tuai ai tau ko wha. O tenghia, pia pupu lohi. E tahi ni kuini, whihuko tonga, e hala, ai tui o wheina tonga. Tua ofa, eiki atu.
i whai ha. Rea whamalo. Kau ki whamalo kua tungo a. Kau kingoa. Ko Carolina. La tai mau he. Ko moko puna o ana fuspala. Ko i he mi poni. Ke whakafufunga i ato e whamiri. Ka te mo. Ka te tongo atu a whakamalo. Ki he otua. I he ene tauhi off. Ok whai mai. Ma ki tau tolu i he pōkoe. Ko e hui. Ko e tui o e oto. Ko si aus Tupou nimi. Atu whakeni e whakatap. Ki he kau. Taklot hono kotoa. Ka uma a. Ai ngahi ha o totonu ki whakatapua. Ka e ata mo oku. Ke o atu whaka malo. Mahalo to hounga mo onu. Me he whakafufonga o i puri anga o tonga. Me he office o i konsela alanga i Campbelltown. Whakata mo i whakamalo ai family ki he kai na tonga hono kotoa pe. Ho maulo toto. Ka mau marat ofa. Ki he tau tui. Ka umaa si o tau whanua wasiwa. O kai kai hare aia e ma. Ki whakafonga o ka e whakamalo. Ka ia ka tau mawai e pon. Ofa ke tau mawai e pe mo eiki. Ki whanua tu whaino o whenga. I whanua muri koe. Tua o whaak. Being here this evening brings back memories of about 15 years ago attending your Consul General's office in North Sydney with representatives of Granville TAFE College who went to see the then Honorary Consul Bill Waterhouse to talk to him about job creation in Tonga. Because they had become so impressed by Tongan young students at the TAFE College. And it is indeed worth noting that our countries are very close. Tomorrow all official flags in this country will be at half-mast, and the Parliamentary Secretary who handles Pacific Island matters for the federal government, Richard Miles, will be in attendance at the funeral. I am honoured as a representative of part of the Campbelltown municipality to indeed be here as part of this event. This event could be held at Sydney Town Hall. It might be held at Cumberland Oval, but it's held here for good reason. Because every year on this stage, we see people from the Pacific Islands, whether it's from New Zealand, whether it's Cook Islands, Niue, Tonga, Samoa, whose contributions are celebrated in this region. Whether it's the professions, sports, community work, they are recognised because they are so integral to this community. And it is an honour that this event is being held in the Macarthur region because you are so much a part of this community, and so many of Australia's 20,000 Tongans, basically a fifth of the population of your homeland, are in this region. And we know that your repatriation of money to Tonga is so important, and that you contributed so much out here. So we very much feel with you in your loss. These years have been very challenging for Tonga. The advent of democracy, the establishment of a high commission in this country, the connection of our country to a very strong foreign aid program that we have, particularly towards vocational skills and improving the status of your public service. We feel a great commitment to your country. We feel with you at this time. We thank you for the opportunity to join with you. As I say, I wish the royal family, the Tongan people, the community, the diaspora here, the best at this time.
that is very difficult. And can I say at the end that I also was remiss in not mentioning Mel Fruin, the President of the Pacific Islands Advisory Council in the South West region, which, as I say, runs such an important event at this facility every year. Thank you for allowing me to be part of this day. As I say, our Junior Minister will be there tomorrow, joining with other nations in recognising this momentous loss. Thank you. Grief is the price that we pay for love. And when I look at how many have gathered here, how many distinguished guests, how many respected members of our community, we know that there was someone who was loved, who we have lost. Leadership, and those in leadership positions like the King bear a heavy responsibility, and they carry with them the weight and the hope, the expectations and the love of their people. The fact when you look at the contribution of the people of Tonga have made to Australia, the King would be very pleased. And in fact, in my maiden speech, I spoke of you and the contribution that you have made to Australia. I told the Parliament that the people of the Pacific brought with them many great things to this country. Love of God, love of family, love of community. And you bring these things and you have enriched Australia. And I know when you have a king who introduced democracy into Tonga, he would be very proud of the contribution and the goodwill that you have spread, not only here in Australia, but throughout the world. Now, we are a people of hope, and I'm sure that everyone here can remember that where they were, what they were doing when they heard that the King had died.
And I want you to make sure that you look at those around you tonight and that you remember those present here tonight as well, and draw strength from their friendship and their shared grief. But as I said, we're a people of hope. We believe in a good and gracious God. And just hearing the cries of the newborn babes here and their happy gurgles, that gives us reason for hope for the future. And it's my prayer that the angels may greet the King and present him to God the Most High, that God may grant him eternal life and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Campbelltown is very fortunate that so many Tongans are calling it their home. At the same time, I also say that how lucky Campbelltown is by having you here in your presence. Your contribution is so valuable. You add so much to the beauty and the fabric of this magnificent town. I've only lived here just short of 50 years, so perhaps you may think that I'm a little bit biased. I've seen this town grow from 13,500 people to the multicultural large city of over 150,000 that it is today, and your contribution has been enormous. This evening I would like to just share with you a couple of experiences that have benefited by you being here, not just in Campbelltown, but in the whole of the Macarthur area. Through a fortunate 50 seconds meeting with Ben Fanua, right here at the Catholic Club, it took me that many seconds and that short time to instantly become aware of the generosity of the Tongan people. Or should I say maybe they quickly became aware of a charity that I'm very much involved with here in the Macarthur region. Just for your information, myself and a very generous group of volunteers run an organisation called the Fight Against Cancer Macarthur. Together, and with a lot of many good people in the Macarthur region, have raised $1.5 million just in 7 years. All that money we raise stays right here in Macarthur. We help our local hospitals, Campbelltown and Camden. And at the same, as the name suggests, we help and try to make life a little bit easier for people with cancer. There is a reason why I told you that, ladies and gentlemen, because this is where Ben comes in. I needed the assistance of some security for a fundraiser that we were having. And before I knew it, Ben not only volunteered himself, but about 9 or 10 other people. Just on that day, with Ben's help, we raised over $30,000. They worked so hard, and I knew by their actions and commitment that they are Fight Against Cancer's new volunteers. But this was only the beginning. A few days later, Ben introduced me to their president, Charlie Tupou. What a pleasant surprise this was. Charlie told me that his people want to become more involved and asked me how many other ways and what could they do to help raise more funds. Well, ladies and gentlemen, now that is history. They became involved, and with their help, an event that was called the 24 Hours event, a dozen Tongan members helped us and worked as labourers, assisting other people in whatever needs there were. We had Charlie offer prayers. We had the local church choir, all 60 or 70 members of them, perform. And to really make some fantastic music, we had their local band finish the event and march us off on the day. We're fortunate to have Charlie, Ben and all the other Tongan people involved. With their help, the Fight Against Cancer Macarthur have raised close to $300,000 just for this year. So let me finish by once again telling you how and why we are so glad to have the Tongans living here in Campbelltown. By their actions and their commitment, they are truly great citizens of Campbelltown. And again, I share with you the sorrow and the mourning and the loss of your king.
Public Liaison Officer. Koe vea, koe veka wāo pe au, mehe riku hawiringia. Koe lafi pūri, pia mehe matua o niua. Koe sita kita, moe maulala taha e community tonga. Pia koe uhi ngai a uri fusi ai, a koe mokui. E whainga maari koe niu. Neo ngai a whaaka mai. Ke whakahau koe whakangia. Ohi e nā tūla ho whai tō onga. Si o mautaa ko fu makonga. I kai mua ke tō halo mo ota. Ka ke tō pē se mau whalahora. Ko tala mo ka apui, ngai tala whakaapa-apa, ngai tala whakatapu, ho tau e whiawhi whakanonoani. Kia kōkore ke uwhangai. O whakatulou he, mui pulonga, puloturu, o ulangi se tau ai, ai whanunga, kia muero. Whamre morea, ka pau, te upaki halo te rie, pe kai na panga mari. Si pe le kai ha kai fa. Angolai, the Honourable Mayor of the City of Campbelltown. The Honourable Brian Tupou, Mr. Fred Borg. Allow me to share in Tongans with my fellow Australian Tongans a portion of the life, I mean of the beautiful life and unselfish life of our beloved King, King George Tupou V. Ne whakahifo la ko ngā whanua I ha wha o me tahiwa whawaru. O whakahua whaia ko si aosi, tau whaahau, manu matao mo tuku aho. Koe fuatapu, koe whare o mohiofo, koe ea ke taloni o totonga. Tala whiawhiai e he punake. Koe manumaa o e pai o tere a. Koe whaka otusia tuu tauhoa. Koe ve o tataka mutonga. Nāne ka mata mai moa ko be tonga he bia ko matike tika ki mua bene tok haria ki New Zealand. O hu ki King's School. Tani hokwa tuai be ki King's College. Ne hokwa tene mai moa ko ki Switzerland. Pia me iai ki Lay School in Cambridge, England. Ne hokwa tuai be ki University Oxford o whakakakato ai ene postgraduate diplomatic studies. Te miai, ne hoko ata ne mai moa ko tau e tolu I Sandhurst Royal Military Academy. Nene ni waki mai rewa ki tonga, he ko lava siu ai lulu tai ma tonga
mohono kakai. Ia hawha o me ta hiwa hiwa ono ne whakanofo a ia ko ki hingoa no pere matofia ko e Tupou toa. Ko e pirinisi kalauni o e ototonga. I he tahiwa whitunoa i no ta uoua ta pange moia na ne huai ki ngā ue whakapure anga. O hoko ko se vani ti pe ai pure anga. Pea i he tahiwa whituhiwa ki tahiwa hiwa walu ne hoko ai ko e minista ki muri. Pe toi minista malu i whoki. Nā ne mālolo me ngā ue whakapure anga i aho nima o me tahiwa hiwa walu. Kono tau nima ngofulu ia. Pe koe lawa ia tau e uongo fulu maa walu e ne whai whatongia e poto ngau e ki muri mo malu i maa ki taua. Ne whaka eke a ia i hokosia hako tau nima ngofulu ta wange mo ia pia mo ni malolo me ngā ue whakapure anga. Pia koe ni a ene tō wholofora nai whai. Ko whakaukau taipi pe ke malolo. Ko tau e wa waru e whai whatongia ma ai pure anga. Ko e whu tau lahi ke whai whatongia ai hataha. Pia ka pau o te eke ke hoko. Pia ko tui ku hoko e ngai mea ko tō pēna tau mua ki ai ke whai. Pia ka pau o te pia ko taimi ewa ke malolo. Pia ka pau o te eke hoko. Ko tō taimi pēna ke malolo. He ko tai aoa au ia ke whai whatongia. Ko whu rolo ai tau ua walu ia. Ko ia koe ia ke tau tō. Lahi tau ai ngai taimi ko whai whatongia ai. Ngai whentu ke e lotu. Lau tau ke hanu aonga. Pau ke aonga. Tau tukua. Mea bango ko ne malolo he ngau whapure ngane tau e fitu malo pe. Ka i hongofulu o September wa whe mano ne toa i ha tauwha. O mano ai se tau lewe ni walu. Aho tau tui o wheina. Ko tau whahau Tupou wha. Pe hata September wa whe mano ne whakanofo ai e King Charles Tupou nima. Ko e tui o e ototonga. Ko tui kanu poluia hono uongo fulu mātolu. Pe ha ua te wa akosi wa whe māmalu ne whakahoko ai a hono huri whaki kalauni. Ko e tau pe eni e nima mālo mo e konga me ai ko ne te tau mai. I he veafi tolu. O whawawho ke taimi tolu o e veafi sāpate no tāwalo maasi e whare mahaki sāmele i he pei tere kalafi Hong Kong. Ne ui ai e he vuni malu o taimi. Si se wāniti ko King Charles Tupou nima ke kaunga kau muia ke alof tapu e hau. Ko pōri tuku a whangatapu pia mono taua. Pia ko rongo tai a matatoa mo tuku mahina. He ko manoa e manumaa o vila. Ka koe niwa kai o e ototonga. Pia i he whiawhini ko toi lau aitu ai puna ke te tau pēna, ulawe ki ai ane nai ane. Si oto ofa he uhinga ko mau huni e lolo whetau o takui lau. Si oto ofa he uhinga ko pūri ai mapa ne tō au e hatu i. Si oto ofa he uhinga ko more ai pōte a pēa ai whare o ai au. Ko ane koe nai taimisi. Ka pao te whao hana tohi ka wange te moina. E pararaki pēta. Ko ane koe nai taimisi ka nai lahi. He koe uhinga ene lahi. Ko ene whakatai atai naki. A koe muau koe sii. Ta wange ene tō wha i he nonga. Mo whea maari ai eiki. A whea mai a he kua po uri e he eiki koe ko ulau maari e. Ka onu ai kakai o tue noa. A whea mai e. O ta whea awa. Ka tā kao, ka oua. Ka oma ai ma te. Talu haati ai kāre wari. Pea e awa whaitoka ia. O hao atu ki he kolonia. Si oto tua ofai.
Koe ki lea. Ko omi. E whakamamafa ke ukawe ngarea. O pehe. E tua meri. E tua meri. Hao eni me kakai tō uwhi. E unau whiri e nau pula pula le leitaha. O ku meri e hono tua. A koe nau pula pula. Nau tōwhia tuku hono luo. Pea ku ui ko tanu manga. He taini ku tōku ai he nofo he tanu manga. Pea ku nau omia ke hono luo. Ke tanu ai ke whai hono whakafoha. O ke tangata kau a ana e konga mahara. Pea ku ne tanu konga kōpura mo ne ai e lea koe. Ko tua meri. Ki he tua oku meri. Tau ne se astu pou aki. E ne whārute atonga. Ane ne ame e mea mahu inga maa ki tau tolu. Whaka mu ai lotu ia ki tau tolu. Tari e lotu, whaku ke kai ko tobe ke lotu. Ua, whaki mo tau atai nā ki tonga. Tolu, wahe mono kere kere. I tau atai ni ke tā tobe. Pea ko hono whā. Ane whaki ai po ono. I he tawa ono ni maa. Nāne mokoi. Pea nāne maa moa e kere kere. Pene hapai e kere kere o tuku pi o runga. Ke o tua mo tonga ko oktowhina. Taro mea te pou waki ka te pou ua. I kai toi li liu o tua mo tonga ko oktowhina. Tupou ua ka tupou tolu kuini sa rote. I kai toi li liu e moto tonga o tua mo tonga ko oktowhina. Hau mai ka tupou whahanga kumu mea i kai li liu tuku pe o tua mo tonga ko oktowhina. Hau mai ka tupou nima. Whina ngawa tupou nima ke li liu. Ai mea pe koe ni. Ke whake hono mawhai. Ke take ai ka kai pe whakatemu kawati. Kai tuku roa pe. Ai whakatua tua. Ai whakatua merie. Ke tua merie na e tuku e pouana. Kai nga tonga. Ko hae tau mea whakatua ota ki tau tonga. Whatawange ke hoko mai ai tui whaau koe. Ke tau whakawhi e moto o tonga, o tua mo tonga ko oktowhia. Ke whakawae aku. Ai whare tui whaau koe. Pe whakapou roto aku. Pe horisi aku o tua mo tonga ko oktowhia. Pe aku whaka. Koe me tau mea whakatu uta, e tau koroa, e tau whakatu uta aku. He mea whakaeiki. O ku kei a whio hono whare tauri a. Te teo hono te rio o mongi. Koe ta o tū peka. Koe e ta koroa maunga. Ai o tua o tonga. Koe e peka tau tu whina. Kai na tonga. Whakaeka, tau whakaapa tau teo na uri. Ka tau moloto whuka whanua koe. Whe hota loto. Whawhitaka ho mi urawa na. Hange koe kau pārangi koe. I tau kau whataha. He kore ke o tua o tau hautowhia. Ke ia tui nima o hono te rio. Pea hoko mai o tuku kau ai a tonga. O tuku whoroa. Pea tuku ke tolonga. Namo e tāngata. Kai ngā tonga, tua o whata. Tuku e mata he koe uno noi taimi. Ka rewere wa hei malanga o tatawa. Yes, I'll see you at the next meeting. Yep, thanks, be there, thank you.
Kalo ka maa e pōri ko tō o moa puhanga fua. Ke urea he tala tapu. Mari pō pe moe whatongi a pulotu. Ko haia ke takua o hange koe ngahi rea he ko hai e tuku ki he umata. Ka tau whawha pe mua ha ngahi mea. E ao ke tau whamanatu ai more pe moe pronga o tō ke whanua. Nai a mohi e he lotu ai haa tu i kanupolu. Ke nau tau kawe ai mah inga o lotu. Ki mua at, ka mo ilo tau historia, kau whakanau mai pe. I hala ko ia tuku aho, pe a hoko rewa, a tupou toa ke taloni e tawal tahaua. Nā ne whana mea, ke whakatolonga, ai mahu inga o taki o whanua. Lorotonga ko hake mai lotu, pia ka mata ngā awarewa ai kau taki o lotu, ki hono a mohu o tui hoko ki he taloni. Neongo nai whae e ngāhi tau. Kana ngāwe lahi lotu o i kai ngāwe e tupou to. Kai ngāwe i hono whoha ke ngāia ke ngahi rea mahino. Pea mō mea e mea nai hoko. I he hala tupou toa tā walu anoa, nai kai aha tā hai e whanofu ke taloni. He nai fu kei mālohi ring toto tā wha. Pea me he tā walu uanoa, ke tā walu uawhitu, nai kai aha tā hai taki whanua. Ka hea moh e hau eiki, nai tau kawe hawea, o te gai whiunga ha tahaya tene taki whakakatoa e otonga. Mea o ki he tau tahawaru ua whitu, pia loto hau eiki, ke o mai te hina o tuku aha, ko are motua. Ko ka matatari e are motua e lotu, ka nane whakafufu. Pea ne huai ki he taloni, o nofu ai a are motua, o aku ki tāwalu whāni mā. Pea mō mea e talana. E hawa tāu whaahau, i ene whae tangata ko maafu. Ko tāu whaahau, i ene whae ko tāu whahom whareon. Ko hom whareon no ko ofe whinei o maafu. E ne hau mai ki maafu. Ko pouri a eike. Pea ne wha, pea tō ai a rea koe. Amsi ai a. Ko tui au. Koe toki lolo e loto hawea. Ke nau whakamooni ko tari i tau whakahau e lotu. Pea ke ne hoko a ki he taloni o e otonga. Tui au. Nai whia maari e hawea. Te whare rei ho nau loto. Kai whakafoki. A siau stau whahau pou loto. Ki e taloni e otonga. E ke whanau no pe ai lawe. Pe mei e siau stau whahau pou loto. Ki e siau nima. Koe ni a konga sikpe. O e whakamo oni. Ki he taukawe ai lotu. Mai whanua. I e teo ke hui whakalauni, sās Tupou ni mā, nā ne whakanou e mea kotoa o e tau mawhakawa. Te he kau whakatotolo ako e lo au, ko e lo au whakamui taha ia a sās nima. Ko hui ko hataha tene ririu ai o wau e lo au, pia ko e lo au. Pia ka pau ko ia.
Koe lo au ia, po ne mono mai, ai imis o lotu, koe whakamaa ai kawenga ai tua. O mumana tu ke ngahi mea nane whai, nai kai ke ne loto ke ne maa, hano hoa. Koe uhi, koe kei, i tapu moia, ai whetanga whiaki ai toto. Ia loma maheonu e sufu mātolu, koe tautea o yang hala, koe mati. Ka koe mo uita e ngā tā, koe fuak ofa ai otua, i o tau eik ko sisu klaisi. Nā ne mamahi, ai mahu inga o e whaka apa-apa. Kai, koe momona o e lao, he wikai hu hataha ki he wani, i he whakatonu hia ai lao. Nā ne whina ngala le rei. I ne tō whorofora, hono whakanofu, o egg president ni sias wesnian tātai nā tō ngā tāgos. O ne taurama, ai whatongia o siasi. Kāinga, koenia ne whorofora, tau taki loto. Āko ki he kakai, ke nau hū ki he pure anga e otua. Koe pure anga o e otua, koe pure anga o pure ai otua. O koe kai pure ai hata. Ia koe ne whakatau la maia, na e tō i he mea malanga a ek pasen o sias wesi nian tātai nā tonga, ne whakaloto lahi ke siasi. Ko hatu. Na ne mamahi ai lotu. Ne tau kawe hono kakai. I he mata pā hewani. Kai ngā tonga. Hoa tonga. Pe uhinga e tau tauanga. Ka koe whakatau lama ko ne whai. Mā hono kakai. Ke tau hoko e kakai ai otua. Leo rewa maa. Toke o hufanga i he ahi tangwhata potope. Ka e whatulau atu ai motu atu a koin. Pea ko e sevaniti ai otua pe motonga. I he whawhawhonga i o siasi ahawhitu tonga o sene. I he whikaunga mamahi. I he pulonga o tō i o motu wanga awha. Ka kiaha lea ia e maa pe whiunga. Ke whahoko i he ahkoin. Ka i he taimi pia ku hoko ai. Ha tō pehe ni ha pulonga. Whapu uri tuu ai o motu wanga awha. Ko e merino pia moe nonga. Mao pe mei ho tau otua o si ho. Tau pe hufia e he anghala ai mama ko ni moe hoko mai ai mate. Kana hifo si suki mamani ke ne taofi ai pure au niwa mate. Ki he mama ko ni. He ko sisu kalai si ko e toi tu uia te moe mo ui. Le koti e he wholofola. Ko e putu e tolu na ia sisu i he mama ko e ni. Naha putu, ko haki tamasi. Ha ia he teha luke vai fitu. Ia ha putu ko haki tahine. Ha ia he teha luke vai valu. Pea mo e putu e taha ko e putu o la salosi. Ha ia he teha sione vai hong frumataha. Kana e mātuku ko toa. Ai putu ko ni. He koe uhi na ia sisu. Ai toi tu u pia mo ui. Ta nene i whau e moriton himi i loa. Pia ne pehe koe tangi e a mamani. Eiki foki mehe lani. Fuoloa e mau nofu o tari atu. A whea nai hau toi ha.
Ko e solo vaanga ia e palopare mai mama ko ni ko sisu. Ke foki me he langi. Tama he fola ka diktador. To he faha he uful mata ha. Ves ulua ki mo fa ba ne uma mata ki lang fo o mo fo no fo o. E ko more atu e ulua ki langi mo ulua fo no. Pena ka ke ia hata. Pe holo e he otua e lo mata ko to be mi ho nau mata. Pe ka ke ia ha mate pe ha ngosia. Pe hatan pe ka ke ia ha mama. E ko more atu ai ngah me mua. Ko e amanak lere ye na kristiane ko to be. Ya sisu ke foki ki mama ko. Ya Tika ngā mama. Pea mo whare o ha mo heof. Pea mo ha maf. Ofo mo ki hanga e tau tamai whakahewani o mea nonga. Pea mo e merino. I he pulonga o tō. I he o motu wanga o wha. I whai tāpkina ki motu le si hoku. Tuku peke wate ki foi whakakau koe ni e taha pe. Tāna ki atu ke ngai me, ko tauhanga whanongoa e aha koe ni. Pei kai te utoi whulawe au ke hato e ngai me ake, o whakatatau ke ngai wholofola whakaofa ko tau whanongoa. Ka tuku peke o tāna ki atu, hatui me isileri. Ko tu I loa me isileri ko te evita ko tuku tau whanongo katoa pe ai. Iono ongo, ngahi tau. Mo hafu ngai mea na nei kuna ma Israeli. Me he ana e pania ia ke ne hoko ko tui ma Israeli. O a o ke taimi koe, na e more ia e ne mohui. Ka na iai peha mea ko fie vahe mo ki tau tolu. I e te waki, hiri hono pani, a Solomone hono foha. Ke ne hoko ko tui hoko ia ki Israeli. Na iai haki I lea whakamāwae na e whakahoko e tui koe ni. Nā ne talange ki ai ko pau ke whailelei. Ko pau ke whakahoko ngai ngāwe koe ni. Mui ke whekaua sihova. Pe e tāpoi kina ho ngai halamo ngai alunga. Ko uhi koe ngai mea kotokotoa pete ke rea aki pete ke whai ki he kakaini. Kana iai haki konga ki mui o ene rea. Ko e whakahaia nei whai e sihova ki a te ia. I he taimi koe nei pani e ki ni hoko koe tui nei peare. Kia te vita. Ka pau e to kanga ho whanau ki ho nau hala. Ke a ela I oku ao I he mo oni aki ho nau loto kotoa. Mo ho nau lau maari e kotoa. E I kai teke masiva tangata koe. Ke nofo I he nofo a whakatui o Israeli. Ki fo lea ia. Ka pau e to kanga ao ngai tau tangata. Ke nau molo mui wa e pe I hala o Sihova. I he tau ke mo oni. He I kai te honge tangata a Israeli ia. Ke iai hata ke ne tuu he no fo whakatu I koe o Israeli. E pure ana sita. O toton ke tau whakamalo ke Sihova pe mo ene maani oni. He neo o kutoa atu e tuu. Ka oku ke iai peha ni I, oku nau whiunga,
Ke nau molo mui wa I hala si hova, ki hono tataki o tau pule anga koto. Koe ni ko tau ma, a Tupou nima. Koe toko taha ia ko pani. Koe toko taha ia ko fina ngalo a si hova. Tene hanga tataki mo oni I he pule anga tonga. I he whakamatala I e toi o hoko koe o si sukalaisi. Pea kou kore peke o ki waha tene pia tau ki laro. Ko toi o hoko koe si sukalaisi o whakamatala I o pehene. Mea e palahame kia te vita, tau tangata I e taha whaa. Pea mea te vita, ki hono tataki ko Israeli ki Papilone, tau tangata I e taha whaa. Pea mea tataki koe mei Papilone, o hau mai ka si sukalaisi, tau tangata I e taha whaa. Me he kamatanga mea e palahame, kia si sukalaisi, tau tangata katoa I e whaa ua. Whakatonga e mea koe ni. Na ia e taimi, na tataki ai a Israeli ki Papilone. Na ia e peho no uhinga. He na ia e taimi, na e kai whanongo ai a Israeli pe mui ke mo nigi. Kana mui I he hala, o kui kai totono. Ko hai mea na e hoko, na e tautea I ki ngau tolo e si hova. Na e whakamalohi I e si hova ia e whiri I Israeli, ko hono kakai. Kana ia I pe taimi na ne manatu ke te ki ngau tolo. Ko hia koe palo mesi koe, na ne whai ke tamai koe palahame. He ko tau tupu anga ai. Ko taimi koe, na I kai mui ai e haatui o Israeli kia si hova. Ko taimi ia, na e lawa ke hoko mai ai, a taki pōpura koe ni. O ku tau monu ia, pe tau whakatwetai kia si hova. He ku ne whaki mai, ke te ki tau tolu I ngai aho koe ni. Hani ihi pe, o nau hoko kakau taki lelei, ki hono tataki o tau pure anga kotonga. Ko whakamooni ati te tau tolu e mo meniti koe ni, pea ko whiwhakaato e ku o whalahi ka teki mo tolu, o ku mo ui e iko si sukalaisi. O ku I mamania e ne ngā ue. Pea koe tau mua e ne ngā ue ki haa tangata, pea mo e pure anga kotonga, ke tau mao kotoa e mo ui tae ngata, hange ko mea na e lawe kia toko tahane nai. Koe whakaamu ia. Koe whakaamu ia a sias Tupou nima, ke kau haataki lotu. Mo ngā ue pe pou I kakai, ke nau mao hawhainga maari ke nau toi whoki kia si hova. O whalahi ai ke te ngotolo no kātoa kai ngā tonga, tua o whai. I just want to ask an opportunity to ask each and every one of us, can we please stand, including our honorable guests here tonight, that we need to have a 1 minute silence showing our respect to the Majesty of Tonga as we Thank you, brothers and sisters. It's a great honor for me to stand before you as my fellow brothers and sisters and as a fellow Tongan.
and let you know how much it means to me, your presence tonight, including our honorable guests, the people that we have been extended and invited to be here, not only to show our respect, but to teach us as a people to know of our duty and obligation. I want to say thank you for Ivan Wellington for receiving and accepting us as a people to this beautiful land of Australia. We also express our appreciation also to the Honourable Annalex as a mayor of the city of Campbelltown. I have known him for quite some time. I have worked very close with him in the Campbelltown Council when he's just been a new member of the council. For that many years we know each other. Until now we have been helping and trying to do what we can do to help the people of this city. I serve as a stake president, we call, in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And I want to let you know that what it means is not that important, but as a minister of the church, that I have over 3,000 people in this region. In one state it was over 4,000. But there is a lot of people moving out from the city of Campbelltown because of some reason or other. But I have looked after the people in their welfare, spiritually and physically, for about 76 different nationalities and languages that they speak. And I honestly tell you, it's not an easy thing to do that. But it's a great honor for me to know that I'm a servant of God. I also love to help doing things in a community. Just sometimes my wife don't even know where that I get the time from. But I have worked very close with Molly Thomas and her husband in the multicultural centers. It was united the Polynesia people, including other nationality. This is over close to about 20 years that I have done that and worked very close with these people. It's just a volunteer work just to give help. And this is the reason why I share this with you. My life has been enriched as I grow up in Tonga, exactly like you. We have been taught to love, care, and understanding the importance of going to church and worship God that He lives. I always forever thankful to understand, like some of the ministers and some of the people have said tonight, the importance of what King George Tupou to both affairs of what he had done in the government of Tonga, in the kingdom of Tonga. And I think that great lessons will be lived in our heart forever. One of the little things that I have learned from Tonga as a little boy, even unto this country I come, I use that and I teach that to my children. That motto that we say in Tonga, Tonga mo'unga ki he loto. I honor that. What we say in English, that motto, in Tonga is a flat country. There is no mountain in Tonga. But we say Tonga, our mountain is in our heart. Whatever we do, and this is what we're doing for the community, we don't get paid for nothing.
but we have way that we have received blessing from it, because I believe whatever good work that we do as a people and as a Tongan people to bless somebody's life, I believe that's a work of God. First, I want to thank you to every single one of you as my brothers and sisters and as a fellow Tongan. Thank you for coming tonight, for us to show our duty as a people, to show our honor and respect. For our King, King Tupou, Tupou the Fifth. O yo I koe kauia koe o wherete. O whai tau haa, ai o moto a wha. Koe uhi koe hau o wherete o mao a hana ui pāmanani. Pea koloto ke kalate mea koe ni ke whanau ki ai, ai whanta oa me whantu whawhine ko toa pe, he koe tamai o eikia a sihoa. O ku lawe monu e tau mo ui, pea ku tau monu ia, koe uhi koe whanau tama a hapo heofu. O tupu ai ha hako, ke a ko'i, pia whakahino hino ki tau tau koe kakai, ke tau mao e fwoi mea e tolu. Maka tounga hei ai pure anga tui o tonga, o ku a ko'i ai mo whakahino hino, ai tangata mai whiwhine tonga kotoa pe ke anga whakaapa. O ku a ko'i ai ki tau tolu, ke tau mana tui, ke tau lotu ki hatua o mo ui, koe uhinga ia wha, mo e visione ko ia, ai la a ko onga whanua Tupou laki, ke mua ma o pia si hova he mea ko toa pia e kakai tonga. Pia ko loto ki utalatu ka te ngōtolu i he ki ilo koe a, koe tamai o ike si hova, o ki kai ko whanua masiva tonga ia. O ko tui, ko ki tau tolu ko e kakai monu ia taha. Mo e kakai koloa ia taha i he maman ko e ni. He ku tau ilo pe a ku tau tui ke ho tua o mo ui. Pe tatau ai pe ia pe ko whee funga waka. Mo hapot siasi o ku ke lotu ai. Whiwhine mo e tangata tonga whae o lotu whamato atu. Pe a lotu mo onu. He ku tau lotu ke ho tua o mo ui. Whakatauanga pe, ke tau kore whakataha ki o tua maafamafi. Ko e ne whanau ki tau tolu, ke whai tāpui kina. Ai whare o e hau, ko e uhi. Ko e pulonga ko ia, kua tō he otumotu tonga. Pea moe more ko ia o ku tau ilo, pea ku hinga i e tengi hia ai tonga kotoa pe. Pea ku tau whakamalo ke si hova, i he whakakoloa ko ia. Ko e tāpua ki ia, pea moe koloa ia, ai otumotu tonga ke tau whakamaloa. Pea tau whakamaloa i ke si hova, i he ofa ko ia. Whakamalo lahi atu ka te kumotolo. Ai kau whai te kau, tangata e pātere, mo ki mautolo ko toa pe, kau a ah. Moe whakatoko oa, moe whakatu whawhine, i he ofa ko ia, moe whakaha e tau whakapaka, ki hene a whio, whamalo lahi atu, me he Palestini ko ia, community tonga, o e wahe maka awha, malo apitu. Rāpa hea whea tua tai hā mai, i o tau watoro tonga. Matapa ke la a hopo, e o tonga. King Tupou ono.
Matap ke la ko to e o tonga King Charles the Bonima. Father, how my off. Matap ke Caroline Hill. How ik. Matap ke mafua I kata ani. Father matapure. Matap ke ya padre mafi. Fa fonga mai ka taklo tu. Matap ke ino ke foto wa kau. Fa fonga mai ai community tonga. Matap ke e presteni. Sares Tupou, siasa sisu klaise kau maani oni ngai aki moini, e pehe ka presidenia community Makafa, Campbelltown. Wata buatu te muto no katoa. Tau la votu he mal mal fare koini. Ke wha I ho tau tonga. Ke wha I tau ofa. A tā mō koe whainga maari e koe ni, tarango fua ke proklama e whiawhini. O kou nau ki ai, ki a whangatuku. Ai proklama makehe o e whiawhini. Koe uhi, koe plonga koe tō ke whanua. O tonga, pepehe ke tapa katoa pe o kolope o whautu ai tonga katoa pe. Koe whatongia a whangatuku o e kātoanga katoa pe I he whanua tau te whito o kua whio ai ha mohe afo o e whatongia ai hou eiki. Koe ai o kore whamore atu I he whatongia ai whiawhini e ki ai whekau, ka kutua ai sino ke whakato ai whatongia. Umua ke hu whangatu, he taramalo e whanua ba moe lotu. Ka whai ai whatongia, o tau ba moe tūtu uni a tau e ko Sisu Kraisi. Kai tarango fua. Ka inga koe rea, ai kātoanga ai whiawhini, kai whawheta ki he eiki. Whawhetai ki he eiki I he mo ui. A ene pani, ka koe hau e o tonga. King Charles the Bonima. Pea ko poke e whainga maari e koe ni ke whakawhonga atu, whakatatau ke proklama e whiawhini, Eik Presteni, o sias koe siniana tawataina o tonga. E whikau tō tā ahio. Kai o mai whai whikau pore e waiwhanu a Australia, uri amtua koe. E whakawhonga atu, e mai whie kau ngā mamahi. I e puronga koe ni po tō ke whanua, e pehe ke whakatahanga e kini. E tau kau ngā kau whakataha. E whawhetai ke hotua mafi. E hoko mai ai tu I koeni. Ke ne whamo ui ai laine tō tapu e whanua. Aia, na e whakatoka pe mehe urak wha, koe hotua motonga ko tau tofi a ia. Pe talu ai, a hana whakailongai ai haatu I kanupolu, o a umai ke honi. Kai tuange, ai here tā koe ai tolu, e whakailonga I he sila, ai whakatui e whanua. Hātui tonga, hātui takalaua, me hātui kanupolu. Koe ai o tau tui, koe ahoni, neonga o polonga ai whanua. Kau kei tuupe, pe whakatalu talu, ai koloa whakaita neti.
Nai whakatoka ai he uruak wha ai whanua. O tua motonga, ko tau tofi ai. Koe whia whini, ko tau langi, he ko whakatoka mea lelei, ai kau taki lotu, I he whia whini, hono omi ka te tau tolu, ai whora mo ui ko tau eiko Sisu Kraisi. Pea mo rea mahino omi, te me kau whakalangi o he whia whini, ke whakainasea ki tau tolu, pe whakakoloa, pe whakalangi. Aki a whakau maalunga koeni, ko what, e Palestini kau mai community ko ia, ke me he makawha Campbelltown, I he whia whini. Ke tau kaunga kau whakataha, pe mo whanua kotonga. I he taki pō, o e pōni, ko e uhi, ko e tō, ai la o tonga. Pene ongo kua hopo, ai la o tonga, kai whamahino pe ke te tau tolu, o ku hopo, pe a tō ai la a, I he ofa ai o tua. Whainga Māria ma ke he koeni, omi, ai tohi pe me he konsela whakalangi, o e Pureanga Tonga I Australiani, Her Excellency Miss Louise Redler Waterhouse, ke lau, pe whekau ngā kau, kataha mo tau tolu, I he malari o e whiwhini. For the benefit of the Tongan, of the non-Tongan speakers, please allow me to share with you in this special occasion a letter of condolence from Her Excellency Miss Louise Redler Waterhouse. Dear members and friends of the Tongan community in Australia, it is with extreme sadness we refer to the passing away of His Majesty King George Tupou V, King of the Kingdom of Tonga, on the 18th of March 2012 at St. Mary's Hospital in Hong Kong, China. The imperial cottage of His late Majesty will arrive in Nuku'alofa on Monday, 26 March 2012. He will lie in state at the Royal Palace of St. George, and a state funeral of His late Majesty will take place at Mala'ikula Royal Tombs in Nuku'alofa, Tonga on Tuesday, 27th March 2012. We are graciously advised all the official flags will be flown at half-mast throughout Australia on this day. The national state mourning in Tonga commenced on 18 March and will continue until 19 June 2012. A condolence book will be opened at the Consulate General of the Kingdom of Tonga in Sydney, Level 6, 73 Walker Street, North Sydney, New South Wales, 2060. From Tuesday, 27th March to Friday, 30th March, 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 4 p.m. or by appointment. His late Majesty was an enlightenment who had a vision for Tonga. He was a man of grace and kindness. On a personal note, he was a very dear friend of whom my family and I shall miss forever. His late Majesty's younger brother, His Royal Highness Crown Prince Tupou Lavaka, has been proclaimed as King of Tonga with the sovereign name, His Majesty King Tupou VI. With warm wishes to you all, Her Excellency Miss Louise Redler Waterhouse, Consul General of the Kingdom of Tonga in Australia. My fellow dignitaries, representing the local, state and federal governments of Australia, let me share with you
the story that really lead us, our mind and our soul, in reference to the life of this great king, the late King George Tupou V. The logistics of mathematics is a very, very hard subject to understand. One of the most important elements of mathematics is fraction. In the early days, the introduction of mathematics in the primary school in the state of Mississippi, in the United States of America. One morning, a young black student by the name of Timothy Hollows, he walked through the room of the principal and he asked him, you know, mathematics is my favorite subject. And you can ask me any question, I can answer it for you. The principal turned around and he said, how many children in your family? And he said, we have 5. Then he said, well, if your mother can bake you a cake, tell me the fraction. If you're going to have an equal share of that cake. Timothy turned around and said, 1/5. And the principal said, think again. Timothy said, 1/5. The principal said, but who baked the cake? And he said, my mother. Well, that's 6. So what's the fraction? He said, 1/5. Then the principal said, well, you don't understand fraction. Because it's supposed to be 1/6. Then Timothy Hollows turned around and said, with due respect, Mr. Principal, I understand fraction and mathematics better than you. Because you don't understand my mother. Everything my mother and our mother done for us is just for us. Nothing for her. That's why I told you 1/5. Even baking the cake, there's nothing for her. She baked the cake just for us. Fellow dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the life, the real life of the late Majesty, King George Tupou V. His life was for his people. His life was all for the nation and the Kingdom of Tonga. He was the first king who relegated his power and gave it back to his people. He was the king who wanted to answer, say yes to the first democracy movement in the Kingdom of Tonga without thinking twice. Because his life
was all for his people. Ladies and gentlemen, we are here tonight to mourn, but most importantly is to praise be to God for giving us such a king who shows the true life of sharing his life with his people. Don't you think this is what our Lord Jesus Christ was doing in the cross? He was giving away his life because of you and me. He was giving away his life to save us from eternal death. Whawhitai kia tua maf. Kai omi ai whakaukau maulunga ai pōni. Ke tau toi wakai ai. Ki he owhai o tua kua whai ki whanua ko tonga. Pea kone omi ai hātui. E kei whamanatu pea puke ai whanua ai matai koloa. Pea o tua ma tonga ko tau to whia ai. O whalahi atu ka te kumou tolu. O whatawangi he o tua maf. E whai a tak pō he pōni I luka lofa. Ka tau lotu ka mo e huwhia. Ko e uhi. He kua omi he o tua ai whakahino hino. E hātui. Ke nā tu toki te tonu. I he tui tonu. O whalahi atu. Lewa malangkai tau. mai mafu mahang ki o fio ki tapa kina ki mautolo he fefini ka mau tutu malu ki mautolo ki ngai feitu ke te mafuno ngai ki ona hoka ti mautolo ngai feta tapa kina ka utaki wa he Campbelltown ke lawa ke hoko atu ai na off
O whaha mai a ngahi mama me ngahi hala. Ke lawe munu ia ai se o mau kai ngahi whituni. Pere ina se mo mau tolu i ngahi whitu keke. Mau kore whamore i ngahi tonu no. E o mona hoke mea ke tau whia i ngahi tāpoki. Kare whua ke ngahi tāpoki ti mau tolu mo mau ngahi hako. E o ana angalo i ti mau tolu e ngahi whanga mariena i kege mau mi mau. Kaka hiko whanua na mau tupu ai. Kai pehe whoke ti mau tolu o nau pure i ai holo koe ni, ko hika whawhai maria i haua koe ni ke lau ke pahau koe ngai whatongia mahu inga koe ni. Ko ia kupehe a lotu, ka mo tau tapa mau oha ke haua koe ni, e lotu whatou ki lau moni, pa i hua whawalo sisu klaisi. Amen. Amen.